Kuyaye kuthi njalo ngeminyaka uma sekungena bona busika inkosikazi yembubi Makela Nkhambule embathise sive lesiswele eveni lokudlala lichaza lelikhulu ekwelekeleleni sive kuze nalabo labehlubulile basinze kuleli chwa. Namuhla inkosikazi inikelele ngetingubo letinkulungwane emakhulu lamane nemashumi lasithupha nambili 1462. Inkosikazi beyingatse imelele lizinyane lembube umva nenkosi eMashayina lapho ibonge khona umdali ngekubusisa emakhosi kuze kubusiseke eMaswati. Bantu benkosi boba betikhulu bafundisi baphathi betifundza baphathi betinhlangano mphathi luhlelo tindlu tebetindzaba nani nonke bekunene ngiyanivusela egameni lemfeli wethu Nkosi Jesu. Simbonge longetulu ngesipho sempilo nangekuthi besingaphinza sibuthane ngalendlela ngendzaba yananguya loshushudwa ngemakhata njengoba sikhuluma nje. Lithi livesi kuJohn 15 verse 4b uthi nguNkulunkulu ngaphandle kwami ngeke nende lutho. Siyambonga namuhla umdali ukuthi usasibusisile sakhona ukuthi sihlangane sonke nekuthi asibusisele emakhosi asikhumbule njalo ngeminyaka nangeminyaka. Sithanda kubonga labo labayimikhono yethu nemehlo ethu kuthi nalo mnyaka lona solo abakaphele emandla akhonile ukuthi baside ukuthi sibone labo labanzi ngalusito nekuthwala letimphahla ukuthi batawukhona ukuthi bambathe bonke kulamakhata lanjena. Ngithanda kwendlulisa kubonga kunalaba labentele umsebenzi ukuthi aphumelele laba organizayo. Ngiphinza futhi sengigcina ngibonge kiwo emakhosi kuthi namhla lokho solo akadzinwa ngithi solo ayasibusisela ayasisengatha aphinze futhi asikhuthade kuthi njalo ngeminyaka siqhubeke nalomsebenzi singalikhohlwa live lenkosi kuthi naso sive siqhubeke siphile sibe bantu sekhutalwandle emakhosini sithi bayethe Inkosi isibusise sonke nina bekunene. Lobongele labemukelele tingubo kubesikhulu sasezibondeni Chief Zabeni Shiba lothite leli tingubo tihamba umgwamo lomudze kulabo labeswele. Mntwana Nkosi sivusele kuDlamini sivusele kubantu abenkosi lababuka imango nabo babe boshifu labakhona nalabo labasuka emabandleni emasono. Kwami ngithunywa bobabe bekunene lababuke imimango labantu abenkosi baso sive seMaswati kuthi awu angibekhutelelwandle lobendelwe inkosikazi kona kuthi ngesikhathi lesimatima kangaka vele emakhata ashaya emkanjeni kepha ke bakwati bakangwane kusonzela kuthe sembathisa lesive lesikhona tingomba ke ukuthi ingwenyama sive sayo sisenhlitweni lokulokwentiwa inkosikazi nje ngile kuthathe kuwe emakhosi ukuthi cha sive sawo sinakekelwe sithike bekunene Nkosi yami sekhutalwandle kepha ke lo tasibongela ngalokungetulu ngobe side thina emandle kubonga sethemba uNkulunkulu uyawusibusisela asibongele kakhulu kwanzela ithethe khona usikhathi baye Emazinyane abesenda umsebenzi wekwabaletingubo imiphakathi letfolile engamashumi lamabili kube sekuba ngamasonto inhlangano letilekelela sive kanye nebetindlu tetindzaba. Inhloso yaloko ukuthi laba labanikwe letingubo babese bendlulisela kulabo labadzingile emimangweni lebahlala ngakiyo.
endzabeni temsakato wechannel yemaswati kubuya Kimberly Mavuso naKhanyisile Mabuza esigodlweni elitsitsini.